God is likened to a lamp and a light. If akusa ile malamalama ile sulu yu tato vai malamalama yu tato wala salamu sala suipa. Fa ba salamu lima. Ai. Ko akele le pongisai lo wolanga malo wolanga. Amen. Ko maka ukia is gonna be full of darkness pe angalaile upole tua. E kiele upole tua le malamalama ilo mafau. Fa sa ola wala ke savali ke wa patatu le pongisa. Longa lima. The word of God is likened to a food. If akusa se me ai fa le nganga. Mo pe telu ta mo fa pe lima. Mo pe telu ta pe fa pe lua. Hama fa tu sale pure milk of the word of God. Fa fanga ile wala fa le nganga. Les tanga tau maonga i me yo kingo. Amen. Maonga le vai moa male. So sisi male falaia. Ai mo le nganga. Ele kam kupul me nga ya or kai as a leader. Ke maonga le kingo ai pa e no nganga. Longongo. The word of God is likened to a seed. 1 Peter chapter 1 verse 23. If akusainga ile mai having been born of not of corruptible seed but incorruptible through the word of God which lives and abides forever.